Iznimno mi je čast da vas večeras pozdravim u našem prekrasnom gradu Bjerad na moru. Zaželjet vam dobro večer. Ponosno da smo grad Bjerad na moru i ja, kao vaš gradonačelnik, dio organizacije Gradonačelnici za mir. 6.8.1945. godine u Hirošimi u jednoj sekundi eksplozije i udarnog vala atomske bombe pri temperaturi od 5000 stupnjeva zauvijek je ugašeno najmanje 78.000 ljudskih života. U Japanu vjeruju da onaj tko napravi 1000 zdralova da će mu se ispuniti jedna želja. Naš zdral mira posjeća ovdje na snagu čovjeka i traženje mira i sreće u nama samima. Djeca od popodneva ovdje rade ždralove, želim da ih naučite da svjetski mir počinje od njih i od vas samih. Naučite ih da se otvore, druže, da se igraju na pijesku i blatu, a da mrži, pohlepi i netrpeljivosti samo čitaju u knjigama. I tada će 1000 zdralova ispuniti našu želju. Našu želju za mirom. Želju da se suze pretvore u osmijeh, a bol i patnja u blagostanje i sreću. And now we will open our ceremony with a beautiful song performed by the winner of the talent show Stars, Lucija Stipanović, Imagine. So, dear guests, one big warm welcome for the Japanese ambassador in Croatia, Mr. Keiji Takiguchi, and the mayor of Biograd na Moru, Mr. Ivan Knez. Patent of Declaration. The Emperor of Japan does hereby confer upon Ivan Knez, Croatian, the Order of Rising Sun, gold race with rosette. In witness thereof, the seal of state has been affixed to these presents at the Imperial Palace. I would like to offer my sincere congratulations to Mr. Knez on his confirmation by the Emperor, and I also expressed my deepest gratitude to him for his effort to hold this special ceremony in Croatia. Hvala vam puno. Zahvaljujem još jednom u ime svih građana grada Bjerada i u svoje osobno ime na primitku ordena izlazećeg sunca sa zlatnom zrakom i rozetom. Ostajemo da završi rečenicom: na krilima ljubavi i donesemo mir. Hvala vam svima.